na me pa like cho be obi ani nua ketewa na me on fa me phone so on che me magye atum se maye bone atia no ensema me ka fa no hu nyina eye ensem a egu nanim ase sister Vivian me pa cho ndi me nsa to me say yem because unni maami we a obi a wa ben ni bia wo testify ye kase nipa oye nipa ti Poleeno, I want to know say ensem ojo won kae no ensem no kre na wo be kae but egu omo ho fin enti na wo be se o pa achew a wo kase ensem boni anan Se uwo US, UK, ana Canada, na se opese wo sendi ska ema wabusuafo ewo Ghana, UC Lemfi. Ani Lemfi, ewo Lemfi so no, se wo sendi ska ma wabusuafo a secure, ena ye was zero transaction fees. Ani zero transaction fees. Enti fa Lemfi sendi ska ema wabusuafo wo Ghana. Na Lemfi so de ye exchange rate na any the best on the market. Aha, Poleeno multimedia. Send your first time. Ha, make sure subscribe to channel no. Then click the bell notifications and anytime we post any video biano on sa ebe kan straight. And ye beka kumo doctor or John and who asem or John ebeke kan sem bebre efa Dr. Likey, Vivian Lawrence, Miami Mame, Papa Kumase offer share any Akabenezer team ni no. Ene ono akọ ne platform so akubunko toje patch or say yen a yewo industry ni wana ase obi biara a obetimi aka achawpa ne bi ama no na omo asom bia no yen ka bi ema no we ensem a ojon editu dwa ewo no platform ba mi bisa se achawpa no omo nsom ana ase mo omo nsom ene ye bewram na ya hwese obi fum obi a sen na ewo se eko ene meda ne o pastor kakra ebia me wura bible mu kakra na me de wiase nyansa so de emisumi nimu kakra aka ho ne ya compare ne ya hwese achawpa we no e wo se yagitum ana achawpa na ankoyi ai me ba na ma bewem ba na me ka che se wo ha na wo UK Canada US ana se European countries say you benefit from Lemfi to say Germany Ireland Italy Spain ye nyina no you download the Lemfi app no your friend Lemfi. Lemfi is the only app out the Seniska reliable. Me catch your neck and say won't download the bia. Now it has Seniska coffee so monfanya diamond or monfan to your fees in Mauba or monfan the dear. Me catch your say we a big mistake. Lemfi pet. I will be kind of say it be only you pet. It be Lemfi pet and a app out download it. Now you use promo code Poleeno POLEE. Na o de send this car. Who you can now send it over £50 air qua Lemfi every month £5 cashback. Pay we now per day. Lemfi is the only app I will send this one. Omonte capre. Yeah, you UK ya benefit into more Germany, ni Italy, ni Spain, ni Ireland, ni other countries like kaka hono. Mon try some be download it be no more benefit no more use promo code Poleeno POLEENO. Soon be Lemfi, Lemfi sending money faster. Aye, Lemfi next all the two man say drew mobile money and answer bank eso. Aye, download the B. See, I mean no say download the crayons and watch video in. Aye. Ojon we patch o. Ojon acha pano and me bisa say. Dr. Likey munjintum, Vivian Lawrence munjintum, Papa Kumasi munjintum. Because yen hwe ojam ke kan bi etoto bi yam pia o social media no ema ne omukwache no na ye che no se be ma yeden ayemre ojam na nu asamase gunshot highest baba ginyame age eduro aden ha o si jere no pete no obo no kore nko no se be ma ewo nti na se social media na oye ne memasem ba o si a real be ma no ohun se dadie bi etwa dadie me da bia me ka se social media ojon asem yi me be kan bi papa je be kan bi we shouldn't focus on say ye pese ye trendy nti ye be kan sem bi ne dia trendy say asem ne ba na ye nokre e na wo ka unnim wate
anaasɛ atesɛm deɛ a yɛmfa nka asɛm da bi asɛm no ba a wogyina hɔ bi wohu bi wo experience bi ɛna woka nti more times no Poleeno multimedia na yɛyɛ kuma would come back no na yɛnya a lot of people ɔmo frɛ actors up and coming ones ɛnyɛ sɛ bi a ne yɛma obi opportunity ɛma ne ma wo but obi wɔ frɛ wo a nsɛm a obɛdi kan aka akyerɛ wo sɛ ɔpɛ interview no I mean na ɔhwɛ a ɛho nhia sɛ ɔbɛma nipa korɔ no platform but ne yɛhwɛ ɔmo a they will share their experiences with other people on set experiences ɔmo bɛn 20 years ɔmo nya na motivating other people na motivating investors okay adwuma wei sika wɔ mu na ebi ntutu ye bi na nkɔ yie marketers bi wɔ abɔnten a then they will come inside and help na adwuma no ɛtumpɔn that was the main focus but to grant people interview na who's the interview no any 3 any 9 any abasa na your side I mean I will always advise it's not just the content, it's how the content is going to make impact. What I say? Me, when I'm doing interview, I make sure say at least people will learn 1 or 2 things from the interview. That is my main motive when I'm doing interview. Unless say we are interviewing, it's just for fun because we are here to entertain, to inform. What I say? It is say you entertain it, yeah. We can be making fun of some stuff beyond. Not yet the IA. But if say we are educating now, we entertain, we inform, and then we educate. What I say. But we shouldn't come na ye metoto in futuro ngungo for any just because say be our number so post and go for be. Or John able post this video and I'm say why would John do that? And then also make can same way. If Dr. Akabenezer Vivian Lawrence. Well. Me asama me kan me say there will be trend bi wo ha obepe so John de ho compare me kan me say John de ho compare bi a bigger quiz a huge difference what I say bigger quiz no or ka asama e bi a probably we experience it and all kan and asam na wo ka no nipa na e bi a wo ka asama fa no ho no nipa no ne need to say and e bi a nipa no betimi kura afre no say o akwasi ya no betimi afre nipa no say me dey name akoto to bi ama o so they know how to go about things what I say it is a only bigger quiz nam na open trend bi is a bigger quiz ono I won't say be a trend ono me nim how bigger quiz is here but o can adwen no okọ ne baby it is a person yet is a bigger quiz who say also no ugina yi and I say because bigger quiz na ko kan say mu ya there is no way so be a case of question meaning sell bigger quiz meaning a couple of interviews ebia or try say or can say me bregu when ho fi and me defend no odi matem and then to young bloggers no so if so be bow platform so na even the interview no the purpose and yes say bia omogu obi animase but along the line no ogu ni panimase a hunu say wo na wo ye host no wo na wo gina mu ema nipa no ene Ghana fo a omo hwe and I say o subscribers and our followers omo hwe and say basa the only thing you can do is to defend the person but me no mean to me kan kire nipa ne say asem na wo kan e bia who try and say I'll only defend and say maybe a man can say okay or no so much was say many bigger quiz it's me banter during our interview so be di my tell make say okay o bua ni asere me wi aye koi baby watch I say you don't give the person the full platform say bia to bomb now wo so ho na wo gigi ntin boom na aduane na ye de ana say o kan na nsem na ye de no aka mo no sometimes when you are there now you are there to protect the people and see all can now so defend it no chirem na nipa no ehwe a no so okay say na bigger kwesi ka ti nipa no so feel say okay me respond there or be ba respond o feel say o ma mra ni ndi on fa ne nkokọ so a o de ne beko na IF nti ojon say on bigger kwesi nam na o feel say you want to be bold like bigger kwesi tell stuff o ka asem no a unsuru unto sebi no aka make sure say nsem na wo ka no one nsem a wa witness say ugina ho bi na si nya atesem ugina ho bi na si enye atesem obi abeka acho
2 nipa na wo ka asɛm fa no ho no onim no onim how sitie ai nti eba so do gyina mmara kwan so a why ready why crowd sɛ wo be face but men ko twa ntro ɛno enti na asɛm we be wuram yie no men ko keka nsɛm a enkobo otirim bosirim ka na wo be keka nsɛm ama Ghana fo agye because up to date I'm telling you you post video people will comment or boy sikiko ye interview no kofo bebra be comment say ah na ni adan na ngofo say odwon twa ntro adan na ngofo say ojam eso twa ntro what you say nti say o kan nsɛm a memmo bosirim ka ana atesɛm enka kan nsɛm a woni ehu bi ana ugina ho ne siye akyɛw pa na odwon de aba no mahwɛ mehwɛ video no mehu say wonu ne ho no wo pa akyɛw wonu ne ho ɛna all pa akyɛw nti odwon akyɛw pa no to me I think say it was a omo ejitum the whole team of Dr. Laiki and Vivian Lawrence no ejitum me view no but me be come here say them can say I'll be using the Bible and that asset na for this discussion the entire me again say it was a omo ejitum na say me we have video no very well or John we know enu no ho from the voice ni dim shim di la say look at my dimina oh like ni bibia chere say wenu no ho in all patcho and then so be patcho na all the ways are na enu hu ni ma yemfa nche and I mean can say yemfa nche I mean you could tell say bia nipa na acho pa na opa onu no ho emfiri na kum ba ojo acho pa we a ope wonu no ho a efiri na kumam and all patch or video this year. I don't know if you're an actor and or acted there, but to be honest with you, me my video number 3 times. Me share ni na so no. Me who say in who ye den e won ensem na all can. 2 a chawpa it depends on Vivian Lawrence and Dr. Laiki so mo beje and omonje omon fa ho say wonu ho and onu ho omo de asem no ekọ baabi o so omo ka ye say baabi a obesai nipa akodru no se wo ka se o ye ni yi a untimi nye ni obi kan o se si ensai wo de ye besai usesi aba si ye ni yi ye ntimi nye ni yi enti se wo kan nsem afọ obi ho na wo say na be very careful be very careful na hwe nsem a wo ka ojo acha pa no the only thing na me Poleeno me question e wo ho anyway ensem a oka ye ni nyina no wanka say otwa ntro ene kan nsem o se waka nsem bone afa Dr. Like ho ene Vivian Lawrence any names of boy and Papa Kumasi ne chef mo ene Dr. Like team ni nyina no o kan nsem bone for mo ho a onim se enye a ebetimi ase omunyuma omoye but wanka say nsem na oka ye na ye nsem bone no eye ntro into your John Patches, oh, hear me out. Poleeno, I'm just going deeper so people will understand. Now, say be a video na oye na wadwe amaso. You come back again to apologize very well. And then you make crowd me who say, oh, yes, baby, a chichira abo and one is son. Think a platform now, course on. Oko now must I interview then you break down what power children and I say, be a woman no, it be a from. Na wa pempanyimfo so omo wo sini mu miracle films no what ya say me more clue no pempanyimfo miracle films no ahemfo bi omo wo sini mu on Biola Samuamo na omo nkopa ache o ma wo what ya say am be okra bi nim so wa betoto abon but that is you nti said the maker no and sa ade no manhu so obeka say oh ensem a meka ye ni nyina no mitwa antro na to omo so ba wo say ensem bone and then obi betimi aka nsem bone afọ obi ho na ensem no kore but just so feel say e ba abonte na gu nipa no ho fi enti na wo pa acho enti Poleeno I want to know say ensem ojo nkae no ensem no kore e na wo be kae but egu omo ho fi enti na wo be say wo pa acho a wo ka say ensem bone anan eno pe e na Poleeno be say me ho efa wacho pani but aside that I think say wonu ne ho na ode e pa acho
wanu ne ho yie pa obi kan o se yie ojo onya bia nka obekọ ba na no asem nti senior wayo si nsem a o kan obegu obi pepper spray I mean social media trend emfa nko ba bia emfa nko ba bia ene ye bebo odin ekina odin ni ho ye mo biem na ayeden na what create time what create enemies bi ayeden ama ho ye nyina no ye moa na ye mfa nsem bi yeden entutu ye ho fo but the imagine ojon so anema kan say de o kan no owie no de atoja say obi an patch oni bi ma no to me mommy Vivian J Lawrence minim how a owa abadaye pa as a mother how a odwin nipa ho as a mother me ma me free mu no ye wonkofo bi wo ho a specially omo afa me say omo so ba ne me nti me ma me Vivian J Lawrence wafa ne se ne ba ne me prekope me so ma fa ne se me ma me no prekope nti nsem bi wo ho a me hwe from afar ne nsem obi be ka afa no am say ade Vivian J Lawrence foforo na wo ka obi ka no wa asem ma na asa abro amafia foforo na abro amafia character de ka no wa asem ma na ebia ana mentiase because unim maame we a obi a wa ben ni bia wo testify ye ka se nipa oye nipa odwen nipa ho enye se ne mo anko ase bia jiwe support ho eno de oye bebre adoye ni donation we ko ba bi obi se Vivian J asema me ne sa anwoma no eno de ye mfa nto nje patience and dwen nipa ho oso bu obesi ma ya adoye ba no ondwen ho yen dwen nipa ho pa na se mi ho me abrochira asetena I mean obi bi abrochira engase bi on fro na say bit utimi ye busy to the extent say onko adwuma amra from adwuma to fie umra wa bre say wada until sometimes you don't make calls you don't chat like you used to be why no utimi chat I'm just checking up on you me sure say me nko no de me because me manager the Lord father me nam ni no UK we dwan jam yakot na America asem me Vivian J the way me see pen asem me nim die ntia open asem yie what you say enti say sa nipa we no say obi ka asem bone ana obi twa ntro to no so a na we yen a ye ben no na nim how o sitie no ohu a eya but the mommy me kan say me sure enkofo bebre me dey kan video say sebi enkofo a omo beje ochonsem edi ni na sebi me say kabi ebi o madwemu ha because so adwemu nye ha you know say ebia obi ye adoye ana obi bua obi a ye nkansem bi enti mommy say nipa na nu ne ho a o kan Matthew chapter 6 verse 9 to 13 Poleeno, let me be your preacher today so o kan a Yesu Kristo na o kan ye kan say empire boy ye monche nyame no say Erade fa yen fonso o cheyen se ne ye de omo nso omo fom ye de eche omo na chere say training no se wo de obi fonso o che na nyame hweso e de wo so o de eche wo because ye nyina ye nipa we are subject to human errors ye yemfonso da ye yemfonso da obu okra ne nam yetia na na so obra ye nim se yetia na na so yetia nyame na so on any day enti se yen hu how a ebeside obi mfonso a che na eden se nyame ana afoforo ede o de ebecho so kan ba 14 na omo bisa se enti emprahim ena obi eye obone a e wo se odiche 14 18 ho koni nyina o say enyem prenso that means enye 7 times but 7 times 77 times se ontimi kan obi mfonso o de ayew sa obi on so ye ne you don't write it down so
basically the nenya mekan and I say yes Christo catching and swing for an say. So be of bonia, facha no. Okaya man fan to say Obia na odi obika. And fan to I used to di man. Na okoye no nipa no gaze oh me de wo fon so ayeden me de osika no e ka me de odeme no me de ache wo e na o man ne fan hu di koye na ono koye no na obi so de ono so ka ai obi do obi ka obi so de oka obi so de oka and stuff like that no no so de obi ka enti ono de okohia nipa no say odede ka no oduro no say chale mesia we ne de sika no de maji na wo ono ka na ye de che no na edoso chen de ode ne ka no nti ne wo se onya abotre bo no dan ne pa kronika e na obi ko hu no o ka che ne master say master de no ode wo ka ode che no na wo koye wona de okohie obi wo kwa hu ayire no nipa nyo wa yire no dan ne ka se odo so nipa ne de ne ka nti ho no ne ese master ne ka mon ko fa ne mre me oh enti na say yesu de mfa nto bebre den atoto wo say obi ye wonfo nso a fache no na obi so de wo de ayeden achew na ato aso saa sani etete asase so de ye be fonfom ye ho saa ye be fonfom ye ho saa be no so nkire say obi ye obone na wo de che na nkire say twinipa ne ben ho a enye da bia na wo so saa twinipa ne ben ho say ebi obi ye wa down for no afon wo na oni na nya bone trimu pa o pesa o de ye no no because bone a o de aye won ntin fa no nyina a che mom Dr. Likey Papa Kumasi Chefo grandpa celebrity na grandpa yemfa nche ojon ni anka nche no se kọ enko kasa abiem kọ na menko kasa abiem ni nyina no the love for the industry minim say mommy and Dr. Likey and the whole team ni nyina no Papa Kumasi ne chefo nyina modo adwuma no enka mo mfa nkra memben mo emboaboa mo emmo so nya ba bi nyina Kumasi abo a lot of people am to kwan echo Europe akwantu no more na no true Papa Kumasi and Dr. Likey and Emane Basso enti se mo ndonko fo a mo nye sa adoye we nyina anye den emmo enti to me Poleeno and Poleeno multimedia me sure say Papa J ne password and the Lord Father ye nyina ye manager no omo beti ase say on behalf of Poleeno no ye be pacho ama ojon say yesremo odo amuwo emma yen num bi nti no yesremo munjai manenka munjai na enka na bibia nkoda bro but ojon me catch you say achew pa no pempanyimfo ne call manim ne ko pacho to become a celebrity we start acting da obia wo ne chance Kimpaluta ujine mu bo nyuma but who knows time and any time 2024 2023 oblo gidigidi eyemre enye akeka na bema why big just because na ye adwumadengu YouTube channel because we saw a fantastic actor do more content shoot more content na Ghana for new ni say ojon ye good character ojon bo comedy ye na ye mfanje wontum bigger quiz osi dimbo ne ye kan bro for say is gain notoriety say waji dimbo ne. All right, Poleeno multimedia. The name still remains Armstrong Poleeno. Ade, now make sure say, now that's so on downloading Lemfi now UK, Canada, US, Germany, Italy, or Lemfi. Never send Niska. Ireland phone mon download the Netherlands, mon download the Lemfi. Na mon fan send Niska. Mon kaiser mo use promo code Poleeno Poleeno Macron.